reka rero nongere nguhe ikaze we mukunzi w'Isumo TV, nize ko umeze neza cyane. Mubwira ko wabana n'Isumo TV ukabasha kugenda ubona amakuru menshi agiye atandukanye ay'imikino, amakuru ajyanye na entertainment, amakuru y'ubuzima busanzwe, amakuru yakwigisha ndetse n'ibyegeranyo bigiye bitandukanye by'ubuzima bwa buri munsi bw'umunyarwanda ndetse n'undi muntu uwo ari we wese muri rusange. Ni ku Isumo TV rero ugakomeza kugenda ubana natwe, ubundi ukagenda umera neza cyane umunsi ku wundi. Amakuru yacu rero ni amakuru agiye kugenda yibanda kuri transfers zigiye zitandukanye kugenda zivugwa hano mu Rwanda ndetse n'ibwotamasimbi. Rero wibane n'Isumo TV ugende umenya ibijyanye n'ibya Tchabalala, ibijyanye n'abakinnyi ekipe ya Manchester United irimo irashaka, ndetse n'abakinnyi bari kugenda bahinduranya amakipe mu makipe agiye atandukanye, haba muri Kiyovu Sport, mu makipe yo hanze y'u Rwanda nka za Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, za Arsenal, ndetse hari inkuru isohotse kano kanya ivuga ko umukiriya witwa Cristiano Ronaldo ashobora kuba agiye gusinyira ekipe ya Arsenal. Byose ni ibigiye bikubiye muri aya makuru tugiye kugenda tukugezaho muri aka kanya. Inkuru yacu rero nibyo bintu bugenda yibandaho, ukomeza ugenda ubana natwe kugira ngo ukomeje kugenda umera neza cyane, umenya amakuru agezweho y'imikino kandi yizewe utasanga ahandi ahariho hose. Sasa rero reka dutangire tubakubitira amakuru agezweho muri kano kanya. Amakuru agezweho rero muri kano kanya nuko umugabo witwa rero Tchabalala harimo arazonga amakipe cyane, aho yabashe kuba rero yaba imari ikomeye cyane. Ahangaha rero ni ibiri kugenda bivuga ko rutazamu w'umurundi rero usoje amasezerano yo muri ekipe ya Kigali witwa Shabani Hussein Tchabalala yabaye imari rero ku isoko ry'abakinnyi, aho rero ari kugenda aca amafaranga ashaka. Bango ari guhagurukira muri miliyoni zisaga 35 mw'abantu mwe, ntabwo byoroshye. Miliyoni 35 ntabwo ari ekipe yari yose hano mu Rwanda apfa kuzitanga. Rero bisike ekipe itanga miliyoni nk'izo ngizo ari ekipe ya PRS, ariko kuri iyi sare rero uyu mukinnyi yabaye imari ikomeye cyane, aho rero ari gukomeza kugenda aca ama ekipe amafaranga rero agiye yishakiye, natitaye ku buryo shampiyona y'u Rwanda imeze cyangwa se ku bukene ama ekipe agiye arimo bugiye butandukanye. Ibi byose rero biri kugenda bivugwa ko uyu mukinnyi yaciye ekipe ya Rayon Sports miliyoni zisaga 35 rero kugira ngo abe yamwerekana. Nanone ekipe ya Kigali ibasha kuba yamukubita miliyoni zisaga 10 n'umunani. Aravuze ati rero miliyoni dufite ni 18 tuze tuziguhereze ubundi dusinyire, ariko umukinnyi yabaye ibamba nyamusoro. Aravuga ati ntabwo bishoboka ko tunajya munsi y'izo miliyoni rero zisaga 35. Nuwo nyuma yuko abataka no mu Rwanda bagiye babura cyane, babuze rero kugero cyuko rero uyu Tchabalala ari gukomeza kugenda aba imari ikomeye cyane hano ku isoko ry'abakinnyi ryo mu Rwanda.
sasa rero twihuse cyane twihute tunyaruke ku yindi nkuru ivuga ko rero ekipe ya Kiyovu Sport nayo imaze kuba rero yakora diri aho imaze kuba yasinyisha umukinnyi wa ekipe ya Espoir FC. Iyi diri rero Kiyovu Sport ikoze nyuma y'uko rero itwaye igikombe cya shampiyona. Ahangaha rero nyuma y'uko rero iki gikombe cya shampiyona bayitwaye iravuze iti ntabwo twakwibura, reka tugura abakinnyi bashyashya ubundi tubashe kuba twagaruka dufite imbaraga zisumbye kure izo twari dufite muri shampiyona y'ubushize. Ni nyuma y'uko rero ekipe ya Kiyovu Sport ibashije kuba rero yatwarwa igikombe na ekipe ya APR FC. Ahangaha rero iyo bita Kiyovu Sport rero nyuma yo gutandukana na uwo bita Eric Ngendahimana wamaze kuba yasinyira ekipe ya Rayon Sport. Ayo rero myugariro wa Espoir wo bita Runanira Anza rero yari amaze umwaka umwe mu karere ka Rusizi. Ekipe ya Kiyovu Sport yabashe kuba rero yamusinyisha n'amakuru dukesha Radio TV 10 ko uyu myugariro yamaze kubasinyira ekipe ya Kiyovu Sport amasana asaga imyaka 3 hanyuma y'ibiganiro byari bimaze iminsi bikorwa. Wo bita rero Runanira Muza yakuriye muri ekipe y'abato ya APR FC ibyo bita Intare FC, aho yavuye rero ajya muri ekipe ya Marine FC. Yaje kugurwa n'ekipe ya Kiyovu Sport ariko baza gutandukana nyuma y'umwaka umwe. Yanyuze rero muri ekipe ya Bugesera FC, nyuma yaho rero akaba yaraje kuba yakwirukira muri ekipe ya Espoir. Ahangaha rero niho rero yahise akomeza kuba yasinyira rero ekipe ya Espoir, akaba rero yivuyemo aza muri ekipe yo yitwa Rayon Sport. Twihuse cyane no ku makuru dukesha ikinyamakuru cyitwa Football London. Ni ikinyamakuru muzi cyane cyamenyekanye mu binyamakuru bikunda kuba byagizaho amakuru y'imikino atandukanye. Ni ikinyamakuru rero kigenda kikugezaho amakuru y'imikino atandukanye avuga ku matransfer ndetse n'andi makuru menshi bari kugenda trending. Ahangaha hari rero inkuru gutrendinga ivuga ko Nicolas Pepe wa Arsenal rero ashobora kuba yaba agiye kuba yasohoka muri ekipe nubwo ataragenda, ariko iri kuvuga ko uyu Nicolas ashobora kuba yasohoka muri ekipe nyuma y'uko rero wasinyishe rutahizamu wa Manchester City Gabriel Jesus Gabriel. Nyuma rero gusinyisha rero umukinnyi akaba yarahawe nimero 9. Ahangaha rero bivuga ko rero uyu mukinnyi Gabriel Jesus cyangwa Gabriel Jesus yabashe kuba yararangizanya na ekipe ya Arsenal, ndetse yamaze kuba yakwereka abafana ko ahari yamaze gutereka amasezerano ye ku rupapuro. Umukinnyi wa Gabriel Jesus rero nyuma yo hari yasinye ekipe rero ya Arsenal, natubitse ko afite imyaka 25 akaba yari muri Brazil, akaba yakinaga rero ekipe bita Palmeirense yo muri ekipe yo mu gihugu cya Brazil mubabarire. Rero ahangaha rero biravugwa ko umugabo witwa rero Nicolas Pepe agomba kuba yasohoka muri ekipe ya Arsenal, nk'uko ba Pierre-Emerick Aubameyang basohotse, ba Alexander Lacazette n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bagiye basohoka nka ba Guendouzi n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bagiye bakugenda basohoka. Ahangaha reka nkubwire ko ekipe ya Arsenal yakomeje kugenda nayo ishegera umukinnyi witwa Wilfried Zaha. Amakuru rero dukomeze kugenda dukesha ikinyamakuru TheMillar.com cyari cyo mu Bwongereza. Rero akomeje kugenda bandika mu nkuru zabo z'imikino bavuga bati Arsenal irashaka kuba yasinyisha umukinnyi Wilfried Zaha, n'umunya-Cote d'Ivoire ukunze kuzonga rero ekipe ya Arsenal, aho rero bari kugenda bavuga bati program amasezerano yasigaje muri ekipe yakiniraga rero ubundi abashe kuba rero yaje mu ekipe ya Arsenal. Ahangaha rero ekipe ya Crystal Palace yagiye ivuga ko uyu mukinnyi yari itamutanga, dore ko mu mwaka washize ekipe ya Arsenal yamushatse cyane ariko baza kuba bamwongera amasezerano, ariko bikaba bivugwa ko kuri uyu munsi rero ekipe ya Arsenal ishobora kuba yagenda iryoherwa uyu mukinnyi akaba yamutwara rero. Nanone rero iyi ekipe itarakura amaboko yakomeje kugenda ivuga ko rero igomba kuba yamutanga amafaranga asaga
miliyoni saga 45 z'amayero cyangwa se z'amayero. Ubundi ekipe ikabasha kugenda yegukana rero uyu mukinnyi. Uko biri kose rero hari byinshi ari buze kuba yaza gufasha ikipe ya Arsenal mu busatirizi bwayo, dore ko ikeneye rero abakinnyi benshi basatira. Yagiye ishinga kuba itaragiye itsinda ibitego byinshi rero bigiye bitandukanye mu mikino igiye itandukanye. Reka twihute cyane tunyaruke ko miliyoni saga rero 60 ekipe ya Arsenal zigomba kuba yakwishyura umukinnyi witwa Yuri Tielemans. Ikaba rero ari umukinnyi w'umubirigi rero ugomba kuba rero yagurishwa ekipe ya Arsenal kuri miliyoni saga 60. Ahangaha rero muri iyi diri hagiye harimo ko ekipe ya Manchester United nayo yagiye rero ijya muri iyo list cyangwa se ijya muri urwo rugamba rwo kuba yasinyisha rero uyu mukinnyi Yuri Tielemans wa ekipe ya Leicester City mu mbabarire. Akaba rero ari umukinnyi ugomba kuba yajya muri ekipe ya Arsenal. Ahangaha reka tubabwire ko Arsenal rero yabashe kuba yasinyisha umukinnyi witwa Matt Turner, umukinnyi witwa Gabriel Jesus, umukinnyi witwa Fabio Vieira, n'umukinnyi witwa Marquinhos. Muri Imana yakomeza kugenera abana nawe ukomeza kugenda ukurikirana Isumo TV mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, kurikirana ibiganiro bya entertainment, ibiganiro by'imikino, ibiganiro bivuga ku yandi makuru menshi agiye atandukanye, ndetse n'ibyegeranyo bigiye bitandukanye. Isumo TV ikomeza kugenda igutegurira umunsi ku wundi, ukomeza kugendera ubana natwe, ubundi wibanire n'uburyohe bw'amakuru n'ibiganiro nagiranye bikomeza kugenda bikwana. Amahoro y'Imana akomeza kugenda abana nawe aho uri hose ndetse no mu byo urimo byose.